muke susku vérifier kaka si yakena kuluta mbote muke vérifier kaka na YouTube yango comme YouTube yango mekuma trop compliqué betike salia au na ndinga bet mosi na Kikongo tu sala na Lumputu betike salia na ndinga bet mosi donc beno pesmun kaka moi quelques minutes betike salia voilà donc ça passe très bien hein ndinga na ubaska mbote maintenant yiki muke sala osusku kabula na bampangi ngezola kulanda beto na nswalu samba ingezo bakuital bet bakuwa beto benzati betkena kacha mambia ba Congo mais na mambia ba Congo yake so savait idiga buzoba me comprend non betke expliquer beno ba mam kena kusalamaka hein ça mo ba Congo mi kena kubakulave faso betkena kuchukula bao na mambia beto luzingi beto bwale beto hein bwale ba Congo yimbe nzambo tembote yimbe nzambo tembote mbote mfumu mumetala ndinyange donc mumetala mamge mesonika maton mingi betke sala na ndinga bet mosi na nswal donc ben le ken mono mutule na maba réseau ça moya ke ban ve kwa ni inda mingi na mambe betke na kustala mutule na nswal na ba réseau ya bet si ben ke na Lumputu awa ve bobie ben metal jal bi me bet mesana Lumputu na ndinga ba cha Pompidou betkena kusalaki au nandinga bet mosi donc mon atulé tête na moi ba raison ça rapidement en soit lo samo ba Congo ba bakula mambu betkena kusala ba benke bakuli ambot go tulia na soit na ba réseau nyos go tulia na soit na ba réseau nzonzo leke vena na Facebook yaga na salamaka na YouTube komenta position mukela muke vena na bureau muke kaka wa muke mo fatigué muke na nsate kwa démarrer ve ba machine kuna samu na kusalba nzonzo lei parfois ba nzonzo leke bana net mo ba breaking news betke zuna mama bia nswalu parfois ntangange kuvanda mpev meku kotinge kwa bit paikena sinya nzonzo le tatanzambi yeke kuvala parange tsa mpe me ku kotinga ndiko masozo ngi yeke be bampe ya luvunu ya ba mabunda luvunu betu labe no ben basina kata mabundu ben me comprendre ngiga kuvan calme nge pam nge mpe me ku kotinga fumye baban comme ce que basinga ba mam comme ce que la kisinga ba mam ndunsi bana ku bumama ni basona yeke salama jambe makedika hein donc yen baba tena ko comprendre mais afu ba banche ba kuna zaba ma myoshia ye afu ba ke zaba ya ne betke na telefone nzambi mpungu betke na mesha nzambi mpungu ni mutindi na kele ba tuske na lulendi nve na ya kuzangamana na kimpeve na kuwa ndinga ya nzambi mpungu ben me comprendre bon betme sukni kuna bon mukani stipenyo smen mkena wandinga na usalama ye ndinga na usalama na barezo betke buli benya musostere na mama yai voilà ndinge kina ko circuler na ba réseau nyos tu ya WhatsApp ba spécialiste nyos ya yinke zolama nda bu debrazis kina ko flisa munia vous avez ça même na ko flisa munia ben penser que betke na kacha émotion na mame bakon peut tout la cap depuis ntama peut tout la beno cap na manière na ntange bekele belen ku dile ben karafa so di jour que fungu kuva na ku salis ben comprendre non di jour len fungu ben ku salis ben me comprendre muga bulu ben yawa betu weno so moi ne bagala yi kena ku dila mais mum kena buklan mu débraziste c'est un débraziste bet ku weno ben vingila bimege banani pile bembe mumo omotendinga naitukene salame mbandia zero donc papa mbotengi na suke vraiment bitu kila wa mais kaba sangwa yimbi quoi ya vrai yimbi donc naitukene salame mu pasi donc je suis abattu quoi kama sanga sina me basika c'est comme si wa me bulumuno kakina nouvelle me ko waye donc ya
renouvellement, c'est vrai, il y a imbi, trop il y a imbi. Ça veut dire que Bantu et Banana Rosons n'a pas depuis, mais Mambongo, les Congolais qui sont tellement passifs, tellement dans leur bulle que personne ne bouge, ne fixe qu'un seul doigt. Donc, ma zone, j'ai aimé beaucoup le monde, nous avons que la tante me beaucoup l'Inde aussi, depuis le TT, que vraiment, on n'a pas de façon, mais c'est ça là. Est-ce que l'Inde vient pour vivre parce que, Toto, me bac déjà. Maman Bengo, il y a pas bantu qui cuisine na bois la bête, il y a Rwandais na, baguette déjà kuna. Donc, ba maison za ba katula même ba mayaka ba, ou même une qui vient couiller le bas tout le monde ba bime ba nyons bango ba yiki ba katula. Parce que bah c'est ça là. Donc, bah on a des soucis quand même déjà. Et zone bah qui n'a pas qu'une zone la mieux fertile. Zone qui ravitaille quoi bah nyons le bas de luta que na lutete kuna ti boansa. Bah ma yango nous sikaki ko ina na ba capitale ba Brazzaville, Pointe-Noire etc. Mais vraiment, les zones là, bah me banda na coup des soucis. Donc, bah qui n'a pressé il faut que ça là. Donc, ça veut dire que baguette traversé de l'autre côté il y a Nyari aussi parce que tu connais aussi baguette n'a pas tout baguette baka. Donc voilà en fait me kuenda donc on comprend que les Congolais nous sommes tellement médiocres. Ça c'est pas des bantous des Mabiala Manganga, des Mbutamachua, des Mangunga, des Papa Beranjoko, des Tatantesi. De tous nos vaillants guerriers qui ont combattu afin que nous ayons ce semblant de bonheur. Mais là, nous aurons plus de terre. Donc, ma bande qui s'allie avec. Et bien là, ma bande qui s'allie avec, et ça veut dire que les combats étrangers n'ont pas tout habité au syndic là, c'est là où vraiment les intellectuels, ça là. Les intellectuels, la diaspora, s'il faut même faire des recours, même si pour le moment ils vont faire semblant, mais au moins faites quelque chose. Parce que Mac est vraiment tu crois. Trop de patience. Imagine-toi, bon, mais nous comme les étrangers dans le Congo. Parce que bon, nous comme les Rwandais. Vraiment, ça d'abord quoi, il y a que ça de victime. Les sacs qui vont nous habiter en dessous. Nous devons comprendre que les Congolais qui vont unanime à affronter. Il y a un banche de fondo, banche ya makua, banche ou même ya oyo, ya muyonzi, ya kwilu. Là maintenant c'est l'unité du Congo qui s'impose pour sauver nos terres. Sinon là, quand on va se rendre compte, il n'y aura plus rien pour nous. Sincèrement. Parce qu'il y a vraiment qui m'a passé. Pas tout un coup. Il qui est long, c'est ma banne. Ma grotte habite qui va en diaver. Et il risque de tout détruire. Nos arcades là. Nos arcanes. Il y a qui va en diaver. Nos lieux saints. Il y a qui va en diaver. Il y a qui va mener à Barba qui bébissia. Nous n'aurons même plus de cimetières pour aller invoquer nos ancêtres. Tu t'imagines vraiment pour aller au Fassouli avec la Rwandaka. Aïe, on a ça la sape, Dendi Sambantako, Baïki, donc je comprends pas un peu plus vite qu'elle est. Je ne travaille pas face à papa. Il y a qui est trop embêté, quoi. Ça dit, il y a des chômeurs, mais il y a des chômeurs, mais il y a qui boit le coin ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, quoi. Vraiment. Vous avez. C'est triste, mais il faut seulement que dans Salamaka. Donc ils vont prendre partout, puisque le nord, qui est à côté. Donc même, imagine-toi, le TT sans
les hommes de l'UTT sont leurs terres de l'UTT. Les hommes de Doyo sont leurs terres d'Oyo. Les hommes de Infodo sont leurs terres de Infodo. Les hommes de n'importe où au Congo sont leurs terres. Nous serons comment? Imagine-toi, les hommes de Inda sont leurs terres de Inda. Nous serons comment dans ce pays-là? Vraiment, je vais diriger pour aller pas intellectuel avec le parce que vous n'avez pas papier. Ils disent que non, c'est de l'argent. Bon, l'argent, c'est quoi devant la terre? C'est zéro. Hein? Parce que la terre, c'est carrément nous, c'est notre identité. Tu vois? Ah, vraiment. Vous avez dit, papa. Vraiment, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Bon, nous avons mis au Dieu, parce que on a kabula net ba pat kumi ba pat tanu mwa vere ngubia pat kumi na kabula. Ben me bwana mutambo na bidilu ya luvunu ya mansangasa ya kiuku. Vous me comprenez? Il y a que mu débrasis me saliawa pour tenter na ku colmater ya ku kolebet ba Congo na ba mboshi ba peuple ya luvunu. Mais si beno na tala nzonzo leme basika ba plum nzonzo leme basika tambet me baka décision na ku bingis ba mbalmos ya kuzona ba que betlenda ko jabe na ba concession na ku bikil bao ben dem. Can you make less noise please? Baba ne muke zonga dia velu mputu mu baka décision yini mputina betlibalenz on y avait ndingi ya banki ya Pompidou mbot bazo même ndingi ya banki ya Shakespeare que banki ya Pompidou ni façon bien. Elle me comprend. Donc mu débrager c'est message vidéo ya ina quel wapilom les nous qui zonza ti bon peut maisons que mambia ba concession même manisa betinen big ve mu tantu na manime lupango una manime inzo inke banto tia beto betmen lonzin beno betmen pes beno ifwani ya bampanga bet bateke ba Congo in wana banto tia bao na kote ya zuli ya lefini kuna ba ile mindele ya Pompidou kuza kota ba mina tumfulu na kacha ba me kwamba kwa peuple ailleurs ba mboshi luvunu ba daume ba kakana ba ishi anzenza mais infiltré bampange bet ba Congo ile te bukula bateke ba mezandinge bao ba ban kulan bana bantutu kakfaso ba gasos kusala na ba Rwandais na bantutu ba Congo. Peut m'expliquer même que même na boile ba wena mbangi ba wena kotoro boile ke kuna kumbe boile ni zinga mezinga ini kimekatwa kote na nkoki ya beto nzinga nkuvu mfumi ya kukuba na kacha Congo jantotela donc yake na kulakistiki mfumi ya nzinga ya nkoki ya beto vandati aba wena kotoro ba wena mbangi kuna. Elle me comprend. Donc pampange bet bateke ini bani vana bazulina vandao bamekima bakimisa bao sambenzaba faso banchi baka opere bana tamfululu bidilu manyongo kukwamisa faso kaba kana kukwamisa kubetu betu kumdumia na bwala isi anzenza kubutwa bana bakana sosko bingisi betu tuliave makunda bantotina bankoke betu bikla betu. Elle me comprend. Il va vous assailler maintenant le vunu kuna va me former ba roi et le vunu ba koko tout ça nyos ki nyuska le vunu petit tout la ben nyosye si boal kena boal na boal ba wena mbangi ba wena kotoro kuna zinga ngume ba Congo yin kina kula sati nkoki ya beto nzinga nkuvu ebeto kuna vumbula mpeve yandi na Portugal tumezona yani ke kwiza nwana muzingu na beto babanya beno bekena kuna na muzingu ya nsisi misibenu kwizbe yake bana kaka mpasi samna beto betme vumbul ba mvumbi abankoka bet nyostu imana tena baishi ya nzenza bavutunda bantocha bao na nzili ya maza na nzili ya dizulu na nzili ya ndoto banyo swa vutuka ni bengena tela ke mambe ya fédération ya Congo yake kota yake ngolo il me semble que Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric Salan Tembe
yani mesosi na kukwen kot na kacha bantu cha Bakongo beni talaka na mwa ya ngondi ya 3 na nsukuni ya ngondi ya 3 namba tukudi yani kuendana bantu cha Bakongo na Gabon na Angola na Federation ya Kongo imba zenga yani maboko na Bangkok beto sabetu kuna bakanzinga nkuvu sabetu zabati yani bani kwen kuna betu ti no muti yake na kukwenda kuna fo kwen Bangkok ya beto kuvutuka na ba 1400 kwa bakanzinga nkuvu ni mbete sala betu kwa vumbula nkoko kunuti ya beto mfumi ya beto nzinga nkuvu mekuvutuka na bantoto in Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric wana kacha bantoto ba Congo ben yufu bambosi na bancha ba misali 17 fois aller-retour 17 fois aller-retour na ba négociation Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric me kangam na kacha mompepe kuna na bantoto mfo bavula bantoto ba Congo 17 fois yalme yobil na kacha avion kuja na kacha mompepe nyos na kacha mompepe kunena na kacha mompepe kuluku na kacha mompepe yani kuba mutini kinkele kudia kunwa kuluka na kacha mompepe négociation na bamboshi fale mfumi ya bao Mathurin Albert alias Asungeso Denis Ivoiro Dahomey Mendima défaite na Manko Kebeto tifoka kuzenga maboko nyonzo ya Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric ni mambi ni salama ba mepesa ni ba ngunga ndambu yanzu la lalo kuno sama ke la diave sama ke kona tambul diave na kacha bantoto mafoma Bangkok ba mezo ngina kubasika uwa fo kuzenga maboko fo ngwe so Mathurin Albert dimtier ke na bantoto ya NV yani ndima yao ben yufu biyandi ngwe so Mathurin Albert yani ndima kana bantoto Bangkok beti yinke bantoto ya NV mulevo yani mepesa maboko ya Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric na kimpeve maboko ya nyoska kuzengama ya ike mambe tuna tubaka na mankumbu ya Tanzania na nkoe makoka betu enokwa donc mu débrazisser mesal audio ya yibet metum na banche betu ti non betulan bum jave mutata manye menzo mutantu betke bingisi bambosi na kacha bantu cha de la Fédération Congo bame ko mbasis audio na kusasu kusala promotion ya Congo ya Mose Kintoa de kivuni ya majuya ngenda kubeka na kwandingi yanve yanga na tula beno ono ba Congolais ba Congolais yanke mu de Brazil ngena mulke mu Congo ngeke mfumu ntoto ngeke na kacha banto change mingi mekanga mana Congo ya Mose Kintoa bet mitubili ben makedi kanyoso mbaki tuna kubukla ba Mose ba Congolais yanke na kudila samna yan Mose na comprendre depuis belengana una ya ulakuna na kati ya Nsatu Bidilo Manyongo Mfuilu kukuamisa bampasi ya Mutindu kondoli ya l'hôpital kondoli ya Likole kondoli ya Kisalu kondoli ya Mbongo nange salisaben ata muntu no bemeza lusalu sene belengana kuna kuforcer kimpangi kuforcer kipami bifu ya imbi nyospen metala kukwang bainti ben metala bifu ya imbi na bakento bakenche bakongo ben metala mi ben ke kakuna na kuna force kimpang banti no kwisi kuna mutini ba miyibi ben me kangamana bao na kokoto mutini nkokotufi ke kangamana ditufi ben me kangamana kokoto banti na kulakisa beno kitezi ya bao kinkeni ben me kangama kuna trop de brazisme me kotabe na intu menu wezo kuzi dilawa na kutalis ba mama ntima mpasi me wap mam dia ben ketalis ntima mpasi mama ya Mukongo tulaka pétition ini signé pétition mama ya Mukongo signé pétition katukana kitezo ya bude brazisme ya vandaka kopo ya maza me kuvukana kopo ya maza kaka ya me kumnyambia maza mutimbe tulibena lomputo. Vous comprenez? Awa muntu yake na usalama na promotion na bidili ya luvunu na mansangasa ya kiwuku mansangasa ya ngandu mutini bake tuba mansangasa ya ngandu na kusosu kusala Kongo ya Mose Kintoa yanga na kubukula bamboshi parce que kota wa yake bana na oyo pile ben ça va pas na kacha bentu abeno bet me tracer cap beti tubana bende yake muzingu
yake mambi ya bizongo. Vous comprenez? Yake mambi ya kudila. Bitu tubana beno. Bamboshi ke kuna beno fuwa bao. Ngemezwa kuraja kwa kufa mboshi. Ko tuliba poison ku yoko bana kacha bayinzo. Nyos betu tubila beno. Yiki bet ke sala. Ngeke mwana bakal no. Ngesinge vanda mwana bakal ya makedika. Ngozula kuzidil mutindi ya ife. Ngozula tuti ke bantocha mbafu kwa mu. Ni pili be sala. Ni bet ke na sala. Bet pa bakal ko kuba. Ba ina nzambe me buti beto. Ina me fils bet antoto me tuti ngenge ko van bakala. Muke pesinge madungu. Kunwani bantoto, kunwani dikanda, kunwani famille ke ve mambia ko dila. Vous comprenez? Ni yin bet kina kusala. Donc belen quiz coach ya beno na bidili ya luvunu na kusosi ko kolmate babantu na Kongo ya mosi ya kintua ya kivunya mayuya. Il bene za même pas. Nyos bet tumili beno. Me kakin tungolo. Congolais. Ngena zonza kikongo no. Ngena zonza kikongo na kacha lutete. Me bantoche ya lutete ke bantoche banani ya ba kongve. Ya bankaki ya bet ve. Lutete ke na kela kacha wapi nzila. Na nzila luango ludimana kinkalve. Nyonsi betu luengisa. Ye bankaki ya bet vanini wani na kuna. Mbani makoso jikoso mfumi ya kukuba. Bakala na kacha luango. Metela me bulu ntulu. Muke bakala. Yan menu wani bantuta ki bakala. Yan metu na baben ke luta wawe. Bena ku luta wa asiki mpia. Ina muala mbungu. Bakala kukuba na kacha nyaji. Koki ya beto. Metela mkono wazoko. Bena ke luta kote. Mut na boal dian ditadi. Mut na boal dian ditadi. Inba kun kes tubaya kuna. Na kacha le fof du nyadi. Ben ke wapa mambi eve. Mut na boal dian ditadi. Mambi koko kongi tadi katka kote. Sipana banko kebet ba kun ve. Na kacha nyadi ve. Bakala kukuba metu ben ke luta kote. Belen lut ve na luana ko ko fo bancha luang. Man ma ko sometu belen luta ve na ko fo bancha nyadi. Na kacha ludima. Nkoka munu mengi yake na kati nzuti ya munu ya mengi ya nkoka munu mengi ya kimfumu ya kibakala mika ya ponga metela mkuna almetu babi ko luta kote ben ko luta na ko fo bat na nyadi ben luta wave ben nous comprend nkoka bet na kati ya mandu ke bole nan bole ba kamve mandu ke bole nan bole ba kam no metu menga luta kote menga luta na ko fo bancha ludima melen luta wave banko ke betu ngorozom na kacha bakimbedi ga kote na kacha mpangleve ben me comprendre il wana babakala ko kuba ba menwana mini mengi ai ba mibiki na kacha betu in betkina kunwana ba ntot na kibakala peut-être dumisi minduki ba mboshi betu bilweni no ba kuna talba ngola na kwamba minduki beno kungana una yaula mina kuna jouer na budebrazisme na kusosko coller ba bantu pe tubana be ben fo ba mbosi mumbosi na kati bantu cha ko ben fo yandi ibenge na kusalaiki rien benge kana boma me benge na kufubaka na kufua be na ndam no donc budebrazisme yake vraiment malade kimbi yake vraiment kimbevo ya imbi vous comprenez budebrazisme mais l'outil même buka ya me lutti kwa shorko budebrazisme ke poison na kacha banzuti ya bakongo vous comprenez betme kuspes beno nzili ya kusala tuzo ke nzili kaka mosi insi ya bakongo federation ya bakongo mino beno vanda kote ba vanda kote yana na bukula ba diaspora e ba diaspora me kutubiki mambe ya federation ya Kongo betu ba depuis ntama bet mesal bambongi yan vanda à côté jeune toigné munti ya mekuzonzo mambe pour débraser ya que peut-être momoshi yan vanda à côté yeli kan kuzabe na mbongi le bet que zonza ga le que fungula ba émission wa même wa benen bokil mun na WhatsApp yan vanda à côté vous comprenez non batata donc ben côté na mambe ya fédération ya Congo ben côté na bazemoshi ake mambe ya minduki vous comprenez yinke banche ishi ya nzenza meku côte bantoche ba Congo ya que projet mindele sala mindele ya Pompidou Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric ni yankan manyima mambia banche Michael Jackson ni bakan manyima mambia ni kunbetina kuna talaba cha kaka uyirik mambo
yake mambo ya minduki, yake mambo ya bizongo, yake mambo ya kibakala. Comprendre? Yake mambo ya kudumisi minduki, yake mambo ya kufua babantu, kufua bantu. Vous comprenez? Si bien kufua babantu, rien ne va se faire. Ngeke loko, mudia ke tunge kak bampasi. Vous comprenez, non? Donc ni bete salaka depuis intama. Donc jamais ben kota na was émotion. Ben tu vas ben sans état d'âme. Ben dilvé, ben ça que yake babandi, il va me cuise kota kacha bwali kina mafuta nyosi. Ba me back mafuta nyosi. Ike me bikara. Kumanisi babanti bantokina. Na kumanisi ben kusali kubak bantu aishi anjenza. Yake ni mutindi na quatre façons mindele ya Pompidou sala na tangu ina na Bangkok betu. Il Bangkok betu manga ba mizo ben kwentuba na zulu kune. Ba me infiltré betu na kumanisi betu. Ba me yili Congo ya Mosi ya Kintwadi ya Luvunu le 28 novembre 1958. Mais le comprendre, le 28 novembre 1958 ni ya ebe na tala bantu na sala a be nyos ba congolais. Mais le comprendre, ba Congo me ku bakula me tout non bet me basik na kacha mambia ya eke di kadia bet fe ya eke bi bulu ya ndisi ya eke bi cielo ya satan ba me na timina binzamizambi ba me na timina binzambi ba me diminuer ki bakala be lokum ya mpamba sa ba me lutu be na nzili ya manima ba me diminuer ki mpeve ni betena kusana ku désenvoûter hein ni betena sala bena comprendre. Donc audio ya ke audio ba débraziste mais que ça la promotion ya Congo ya Mosi Kintwadi ya mayuya il me dit que ndando abeni kelve ça ba banti kana kacha ngusali ya bana ba bantu ya isi anzenza nyo depuis mene kuna dila ben metela ba me kuzaba kala ben pa ben metela me kuzano na ben il magana ku diaba magana ku bina ben me kusuru kuzaba kaiki mais quoi non ben me comprendre mais me ka kuna una dila singeke bagala ku kuba kufwa na terrain faso betu na una sala organisez-moi bantuenya belen ban kunwana kulwat ba explosif ni façon fait ngeme ko quelque part ngeme ko kubuliao la créativité faut ya banaka ba intu bu rébellion à l'intérieur benen miska ko moiti ndambu mena benen talbim ke kota vous me comprenez hein donc batata mama muke bani ndamingve yaike banzonzo ya bu débrazisme kena ko salaka promotion ya Congo ya Mosi ya Kintwadi yaike mansangaza ya kihuku mansangaza ya ngandu. Tu comprends? Solution betu pesa version ya Congo insi ya bakongo inke vutulu buzitu ya bakongo nyonso version ya Congo inke zangmis bakongo version ya Congo inke bumba ntote bakongo version ya Congo in mukonke salil bimvwami ya yandi bimvwami keninki ntoto benwa ntoto ina ngudi yetu udi kilanga mino mitatu kena kuzaba kiki bantoto siba bange bantoto ngeme komunike ngeke dia vena mama yake ni mutindi na donc yake mambo ya minduki peno na comprendre yimi na talaka betkina kwenda bizingi ba insi ya ndama hein la fois passée mfumi ya luangme kwenti na boile à côté ya boile ba hion peno comprendre non. Donc faut que nuana mut nyoswa ya nuana et que mambo ya ku dilibu débrazisme na kusosko coller bet ku tubile bet ba cha zudi ki baba cha bet hein men tubina Antonia ben zengla ben filisen banzozo le mu comprendre ya que mambo ya kufua samu na ntoto ya que mambo ya kufua samu na ba banti ya bet na kufa samu na ba mami ya bet samu na ba nkoko ya bet vous comprendre ya que ni mambo ina ni parce que ben ketalati awa bet que na bom ya muntu ve balen kanga ba bizizi ai mais balen contrôler bondi parce que bakana usala YouTube kana usala bilum tur bakana filter ba menace au pila mais on abata moi sonic ba même na maison si benzo ben kanga ben comprendre balen contrôler bondi mais yini kina bondi ya kama mbia minduki kukuba yini kina kacha intu kwang ba intu ya bambosi no yini bana ba mfumi ya ba ya bana ba mbulumbulu ya bana ya politique ya bana mayuya betke kwang ba intu ya ba nyosto kupikia na ba inti kutulia na couloir
bete bokula couloir ya mfuilulu ya bao bancha bake lutkuna ba bebe bancha kukula banya fete ba nkoko bibunda bakana kutela ba intu ba mfuye ba ya kuzenga menga na kudanda ini ya mstu ba guya menga lute ya menga leba kama nisku lut na ba couloir ba intu baka kupike na kacha mabulu kumwangisi ba mvumbi ya ba unatu banya suna mfuilulu betke manisi ba losil po vous comprenez ya ito lombaka bainkia kuzangama bain me comprendre que na kunwanini bantoto yake njambo ya kunata mfulilo kufwa babantu boma ikeleve mino ba debrayis que nous a tous les diables au bancha zulu alors donc comment me le vous vous comprendre to men tu na ba debrayis ben ba mama beto voilà pourquoi mes os salia na ndingi ya beto mosi samba tata ba mama baba kula sam ndingi na kutamula mingi fédération kongo za tout le cap tu ba insi ya beto beto lomo na ba komnyos tu ba kuskota na kati ya baki ya Noah ben il faut ntwenye yani sala kinyem na pétition yani sala avec kinyem na pétition ni baka na nono na Kongo ya mose kinchwaje ba lubu de Brazil beto lomo na ba komnyos tu na lera ke wana diambe mutindia babatu kusala kisi ben nyos tu babatu kustu mutindia le beto won kot na kati ya madibu beto na te berdem akina kuzonza beto na te berdem ke kizonga nene ya ba mbulu inke basaba matuza gayar beto kon kot kuna fio kumanis banyos tu yaban pa tata mama mwana fet imbwa banyos tu po bat me tu markina ino menke kuna kolek benu zangama ben basina kati bu débrazisme vous comprenez donc peuple abeto ngeke mu Congo faut ko nakata kitezo ngeza mumbosi pesen poison piquer en mbele yake ni mutindina ngeke na kancha mumbosi bingisi andi kufa makwelina ngeke na bakale mumbosi kufa makwelina ngelen ko lisbe dia monenge na mumbosi na mucha zulu yake diambu mutindina bainka sosa kununga ben kuona batata na mama bainka sosa kununga to kuvuka na mfululu ke bakaka ba mikanya nene comprendre parce que banko ke vani sala ntuba nzili na kukwenu kunuve majaina kuja yave betkina kati ya kitezo ya kunwanisha kubasisi masanku kulosi lo po kimia ikusalve ibetezo na babima ba interdit mais beto tambeto na zonza na beno benkina kuwave bapongi ke kuwandingi nzambi mpungu bapongi ke kutala nzambi mpungu benmo kuwa yaike mambo ya kukuba beto tubana beno yaike mambo ya mvukulu ya bakongo na diambe ya mvukulu ya bakongo kiadi keleve baba kina kiadi ve bemetala bamena tiben ba Rwanda no bamena tiben ba kiadi kela bave ni beno kina kuzatu bana bawa abeno kuzikwa medman kintwadi kinkenya ba melutila mingi bakina kacha bito kumanisi beno yevan mindele ya Pompidou ya imbi banyos kina kacha bato mosi ata mbosi ata mucha zulu len vana kote ya ngemo Kongo ve bakuli yao baka kuza la semblant baka kuza bental mucha baka kuza soza yatonga banzonzo la nyos tu yana sos kunuikis ben kinini na menya kinini na sos kunuikis beno kak ni ba na kimfumu kak ni bao na kimfumu benta drapo ya bano ya mbwaki ya ntoto na ya mazi ya saksaki mais mazi ya saksaki na zulu sam kimfumu toujours na ba ya ntoto ina yake kumwaka kimikira kukabulaka kusabuki ya couleur ina vous comprenez ya mbwaki ni na ben ba Congo jamais na kimfumu na Congo ya ba ya luvuni ya mayuya in ba cha Pompidou yidiga vous comprenez betke tubil benya na wap ndinga betke luengisi benya wap mutindu betke benya ba million na kupesa benya kusumen ba marine ki ben ku land fédération Congo yake diambe ki mpeve
yake jamii ya kuzangama na kimpeve na kubakula te o mambi ya babani yake na tubla bete depuis ntama bete dulenza beno depuis ntama bete me kuzobra beno kuzturki nyemo même na kuturki nyemo ya madaka bayin me kubakula mpeve me kukoti na ba me kubakula mes me kufunguka minomba de Brazil simkena kuzavuna tuje beno kudila luvunu mansangasa ngandu mansangasa kiwuku mianga na bukula tuje na Kongo ya Mose kintwa ya majuya ben me kubakula diambo ben me kubakula diambo ve zangama na kimpeve yaike jame kunwa nini mukongo mukonke nwa nini mukonke fa mumboshi mukonke fa peuple ni peuple que la partie à maza tina zulu kuna yinke bancha betve bante chanzeza mukanise ben me kanisi bien ben côte ve na kacha kiadi ya ndinge yaike ndinge bu debrazisme na kutekisi beto Kongo ya Mose kintwa ya majuya ya luvunu ina ndani ya ngena munu ikelve yaike mambo ya minduki kaka ni minduki kemanisha yaike mambo ya kinkeni bame la kinkeni bete la tisen ba kinkeni yanke kula na mpipa ben me tsokota ba mbele ben me yokia na kacha ba inzo ben me textile ba poison ben na kusaba maji ya kupoison na bazana ben na kulenda ve samna hiki ben me comprendre mvukulu yake lombaka babantu kuwaka babantu ke bana kacha lutumuno yin ba mfumu mezonza ben me baka ben talbawa baka kuwaba mfumu ya bawo nyos ba mfumu baka zonza baka kuwaka baka salaka bini kumbeme kangama kintwani ili wakala tikisaba ntocha ba compagnos ba inwa baka sui ya kukangama vous comprenez kwa kini ben ba Kongo ke distrait kulandu zole ya luvunu ata Tanzania ba Kongo tangi nke kuma mutu bana beno pongi ke bana mantwa na mambia na kumanisha mambia ye munu meske fuaba na mantwa ya bantu nyos ben ke tala inza ya mbimba ke talbizizi ye nikubage bakula mineli manisa na bao ben ke talba mvumbia ba mutimba kia kutsaka ya ke mambe kinkeni mvukuli ya babantu ya dikani ya tatanzambi ya kulomba bimi ya ngolo atona ngula moto tatandam kubieka banko kubieka abu pia ye